cú cho bé mù sai là cho cái xin giờ ít bùa lan lo bé mù sai cái xin giờ là từ chia lo hàng ít bùa lan lo bé mù sai cái xin giờ là từ chia lo hàng ít bùa lan nhớ rằng sau đó chỗ này thì cái tiếng trà phong gì phong một chỗ số số tụng đó chỗ ít trồng có một đôi nụ kia ít trồng sai sẽ đời để nó giờ in nó ở cuối cho nên một sai mong lấy cho tú lụa mong một cho cái xin giờ nhớ thầu miền tràn để nó lỡ và tàu xin tàu thia lỡ tàu và cho cái xin giờ tự nhiên lo cần cầu li chỉ cho thầu ít tu blon để tu cái để bán blon để mà tu cái chỉ đi tu chỉ bán blon chỉ hay tiệt thì chỉ tu mong bán mong nào mà ya hay tiệt lại mua tu cầu cái cho là lo trâu tu nè nó cái tu cầu là tu đời là sủa cầu cả sang lò chè lại muốn lò lên đỡ nó chỉ non tàu yếu tua chỉ lo mà bao chỉ lo tu ti tua chỉ lo chỉ cản tàu là chỉ lo mua còn đời cho là hai tiền lại mua và cho cầu cả sang em mua tu cầu cái dạng để lo trâu nó chỉ lo chỉ dùng xe chỉ là xe hải chỉ là sinh tàu là yếu sĩ tổ nữa nó giờ linh đời quý cho nên một sai cho lời khu cái ở linh đầu nhẹ lo hành đời cho nhẹ nó nữa đầu cho linh đời và chỉ cho hà cho chỗ lan đời như lời thiên lý tàu sĩ trả sĩ chi lo trong là kiến đầu cái để lu chân đầu cái nó giờ linh mà quý cho nên một sai thì cụ hai lụt nó kia ổn định tụi này chỉ tỏ các cơn đời cũng mà đi cho lại cho cái sĩ chế sinh đầu thì là cho cái sĩ tự tiền đời nè giờ linh nó thọ hai cho ít trồng cái muỗng đâu nụ mong là giờ cho muỗng nè là giờ cho bao nhiêu là giờ nhiệt chế rong giờ có mấy thứ gì là giờ thì có mấy thứ nụ là giờ thì có mua ít thứ gì ở chỉ trên là ta chỉ nên nó muốn đọc cái là giờ ngã tên bao nhiêu là lo liền nó muốn đọc cái thầu nó là chỉ đọc lại tụt tua là chỉ rồi rong xia ta chỉ thầu đọc sư là chỉ lo ta chẳng bao nhiêu liền nó giờ lên đó ở đâu cho bao nhiêu là cho nhiều chuyện nữa mua cái nhau xiên đầu dạng đầu trà thêm một cái xiên đầu xí cho cái xí chả xí chè họ lúc cho lúc gì giờ lên đó cụ thể là mua thì kiến đầu cái tự chia dục bò là giờ hạt tiền cái và này nó luộc thua nó cho là trò đó biết sẽ được tông lòng thia cho là trò đó biết sẽ được tông bò thế cho là hai bố kia đó bé sẽ là trong chỗ tu hai tia ya thì bé mỗi ít tuổi trong này nó bé ô li cha thế bé yo chỉ khó li cha là ya thì yêu ya ít tuổi chỉ chế là thời yêu mù đầu nó chỉ rồi rong xia ta chỉ bao nhiêu cũng đó yêu nó luôn thì bao nhiêu cũng ô lu xia lo ta chỉ thời yêu mù đầu bông sa thế bao nhiêu li nó yêu lu chúa ta li nó là bao nhiêu chỉ qua chỉ là cũng mua sản mớiตัวbỏ chế là giờ thì sản mới dùng đâu xứ giờ lên đó kết quả chiaอยู่bỏ từ nhiều sinh đầu từ cái sinh đầu cho bỏ lan liền nó giờ lên đó mà nị sau tan thằng này luôn chuyên năng chỉ năng là giờ nị ba cứ tí là giờ nị ba bàn rồi sau thứ tới nhẹ cho một thứ chia giờ lên nó xứ cú hay nó mà chỉ bút xe lăng từ nó giờ trâu lăng từ rồi là mua khó lòng giờ thằng này một thứ chia li nó là nó chỉ nên cho bao nhiêu này xả li trả giờ nên tàu nó chỉ là dùng xe hay giờ này cho một bông nó chỉ lại ô li trả tàu này nên cái chủ sĩ tăng bằng cho giờ tôi trả và tôi dùng năng bột chua bột trong thầu như bột chua bột trong là nó chỉ tới lâu mà là hay chỉ li thầu là bây giờ tụi chị nó nhỏ họ yêu tụi chị chế là yêu ý tụi thơ hậu đã lúc chế đã trời tây bao nhiêu mình nhỏ giờ lên đó mà yêu cô chỉ nhỏ yêu mua tiền bao nhiêu là lo liền nào cho mình đầu cái tụi chị yêu bỏ thiê cho mình ôn lụt thua liền nào giờ li yêu sao cha thì yêu thọ bao nhiêu là mình yêu nhẹ bao nhiêu là mình mà yêu chuẩn cho cha yêu tây bao nhiêu mình nhỏ thiê yêu lúc ra cứ cô hai đứa này hai tiệt kết quả chia
ยังchỉ bỏ lăng thì yếm luồn nông tàu li kế quả chia cái nó là ít bỏ lan ta chỉ lử rồi cái rong xia chỉ cái món tàu ít bỏ lan là cái chừng món tàu cha ra là ít bỏ chỉ châu lan bỏ ít bỏ năng cầu lan đó là chỉ rau cái đời này mua cái lông năng chùa thế yêu mua cái lông năng hòa cho có火贴个mua cái bộ chua quân chua của mua ý của mua đời xí lò chỉ bao nhiêu mình nhỏ yêu chỉ dùng xí贴bao nhiêu mình nhỏ yêu số cứng là yêu xí giá xí chế lô thế nào mà cũng hay cho bị trồng gì nè lấy cho mình tu mình xài lấy cho tu lúa lấy cho gì chế lấy cho in ra năng đời nên chủ tàu mua khó và long bao lên nó thiê giờ này ít trồng phong dùm long là giờ trồng có một đợt nó thiê trồng gì chế là giờ cho tu lúa quý cho nên muốn cho cũng long thiê một sai quý cho giá toàn đây là toàn này sai khó là xí giá xí chén đó thế là đầu cái rồi nó mà giờ đầu cho bồ lan rồi giờ lên đó để nó cũng dùng xiên đầu cân cầu chỉ mới giờ đã chỉ là bảo tàu hay cho cái khó khăn thế cái và bây là sai rồi nó và ít cho cái cả bữa bây giờ đó và trong đầu nhà địa lăng tiếng long là nó khó phê mất cho bữa chế khó dùng cái khởi mù thế họ thọ giá trị bữa cho ban đầu cái nó nhà lên đó tới giàuอยู่đã khỏe thế dù thế căn cứ lý hạt thế cái trái nhiệt chỉ khoác khiên đời này giờ chỉ mua lên nói là thiệt lên là tôi giờ xứ giờ lấy cho mong sao đời nên đó cũng mù lòng mù sai mù hiểu sai này trong là chả giờ giờ đi tháo trái tao nên sao đời đó cũng mùเอาไปให้ตีสกอตก่อกระซังเขาเป็นโลข้อ10นึงแล้วแบบเอาไปให้ตีแล้วเขาใช้เขาเอาไปให้ตีเลยนะไปได้นะต้องมาตีได้สัญญาณนี่มันที่กงพวกสัญญาณเนี่ยเดี๋ยวสิให้สัญญาณให้พึ่งนะสีประจันอยู่นะเดี๋ยวสนามใกล้ตีให้3 กอเด้อที่กงพวกสนามใกล้เนี่ยสุโขทัยใกล้ปตีแล้วสำเนียงนี้นะเดี๋ยวให้หน้าเจ้าของให้แก้เขาเป็นลงข้อ10นึงแล้วเขาพิสกอร์เขาให้เขาตัดสินว่าชัดเจนเด้อพี่น้องสาวใกล้ตีนะเพิ่งเด้อเพิ่งเป็นหูเป็นตาเด้อเพิ่งเป็นหูเป็นตาเด้อสังเวียนนี้เขาจะตัดสินเขาจะมือได้ยืนจบใส่ละแต่ว่ามันมาได้ตีให้เข้าใจวะท่านก็เกสกอร์เราก็ตีเข้าบ่อันเนี้ยใช้ใจก็ได้คันไอ้ไปเจ้าของไอ้ไปกรรมการไอ้ตัดสินได้สักทีก็ได้แต่ว่าคันใกล้น้องคนสีนี่ก็เจ้าบ่ให้นะแต่ใกล้คนสไตล์เลยนะบ่ไทยประจันอย่างนี้ต่อไปนี่มันมีคนปฏิด้วยหรอใหญ่แล้วไทยกว่าเกินเจ้าของเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไทยใครก่อนเดี๋ยวเพิ่งใกล้เขาได้สไตล์แล้วเป็นลงข้อ10นึงลงก็ต้องมาไล่สดดูมาสวยเนี่ยไม่บ่ไล่สดนะบ่ไล่สดบ่ต้องถ่ายคลิปโอ้ยถ่ายเป็นหลักฐานนะสิหลักฐานนี่สั่งหลักฐานเอาคำปฏิก็แก้สดตีเข้ามาตีว่าตัวใหม่เอาวะตีกับตัวใหม่นะตีกับไผ่แค่มึงบอกว่าบอกกันดีๆไอ้วันอย่างก็ไอ้วันอย่างก็ไอ้วันอย่างก็จริงไอ้วันอย่างก็ไล่สดเหมือนกันไล่สดหน้าที่ของเขาก็มีสิทธิ์คือกันนะเจ้าเห็นบทสัตว์ซื่อเจ้าเห็นบทสัตว์ซื่อค่อยก็ถ่ายไว้เป็นหลักฐานแล้วเจ้ามาทำเมื่อกี้ยังมาได้แล้วจังสินะเกมกีฬาก็ต้องมีน้ำใจเพราะเจ้าผมมีน้ำใจเพราะเจ้าผมมีน้ำใจเกมกีฬาผมเป็นเกมกีฬาแล้วอันนี้กิโกงแล้วลองเดี๋ยวเจ้าต้องตัดสินให้มันชัดเจนให้มันบนเสียเปียกกับอะไรไม่นั่งไว้อันนี้มันเสียเปียกกับฮอร์โมนอันนี้นะอยู่สายคนที่เปียกอยู่สายมีสายมาบอกให้ตีเก่ามาบอกให้ตีเก่าเดี๋ยวเขาจะตะขอบในกำกันก่อนใช่คนละเปียกให้ขอเบิกคนละเปียกของกรรมการบอกไอ้ให้ขอเบิกคนละเปียกของเจ้าว่าอยู่สายบอกให้ตีเก่าท่านบอมีแสดงว่าไอ้จุดจำไอ้เป็นตัวตนมาได้
ใส่พระเจ้าไม่ใส่จะมาอยู่เจ้าสุดใจละหาถ้าแน่กันบ่ให้ไปกับแก้วเอาใส่ก่อนก่อนบ่ให้ใส่ก่อนกับตีนอ้อให้ก่อนว่าบ่ให้ค่อยแก้วได้แต่ค่อยแก้วพระเจ้ากับตีกันเจ้าขี้โกงแล้วสนะค่อยแก้วได้เพื่อนอย่างว่าแก้วบ่พับมันก็ได้เจ้าบ่ให้ใส่น่ะอันนี้เจ้าบ่เฮ็ดแสดงว่าเจ้ายันว้าวอยู่นี่ได้เขาไว้โหอันนี้บ่ต้องมาตัวไว้โหว่าเจ้ายันเปิดเดี๋ยวนี้น่ะโอเมนแต่เจ้าบ่ต้องมาว่าสนะเจ้าเอาอยู่ใส่มุสิอยู่ใส่มาว่าเดี๋ยวนี้ค่อยเป็นเจ้าของไม่มีปัญหานะพระเจ้าตัดสินบ่เราจะค่อยขอเบิ่งหลักฐานว่าคนระเบียบข้อที่บ่ให้ใส่เก่าอยู่ใส่คุณแน่แล้วบ่ต้องเอาหลักฐานมายืนยันแต่ว่าคันบ่มีกฎระเบียบเขาก็แก้สุดตีคือเก่าได้ตีเป็นน้ำใจเจ้ากับเจ้ากินมากินอย่าเจ้าไปบ่เข้าใส่เราเจ้าไปให้แบบนี้เบิ่งเด้อทำเรียนบ่มีความยุติธรรมเด้อใกล้เป็นลงห้อง11แก้ไว้ซบออกไว้ทับซบไว้ติดเก่ากับ3ใส่ซื่อแล้วก็เจ้าบ่ให้ตีเจ้าสิให้เฝ้าเลยให้บ่ตีต่อไม่ว่าว่าสิเกสกอตเกซบอและตีคือเก่าเจ้าก็บ่ให้เจ้าให้เจ้าเบิ่งเลยเบิ่งเด้อทำเรียนกรรมการเมื่อกี้ทำอิฐกรรมการตัดสินใจว่าเก่าบ่เป็นหยังแต่ว่าอยู่ยุนอหันก็ต้องมาบอกว่าบ่ให้ติดบ่อะไรไปเรื่องนี้ก็ต้องเอาให้มันสุดไปบ่ปล่อยง่ายหรอกทำอิฐกรรมการว่าบ่เป็นหยังกรรมการตัดสินว่าบ่เป็นหยังเดี๋ยวจุยุนอก็ยันเสียเงินเจ้าบ่ให้ตีเจ้ามาไปสุดเสียให้กรรมการเด้อเดี๋ยวค่อยสิจัดการให้จุนี้เห็นหน้าบ่ต้องตีครับเด้ออันนี้บ่มีน้ำใจอันนี้นะอันนี้เขียนต้องตีครับ在头个呢，他我找一种这个东西，朋友从这读了一种朋友晒晒的，我找到了呢，路线那种浪到古晒天，晒来啊，这个现在一波浪，我找到。